Pozdrav svima drugari, Toti je ovdje, dobrodošli u novi video. I danas želim da vam pokažem moju stranicu na Facebooku. Dakle, evo ovdje kao što možete vidjeti, napravio sam je, to jest ona je napravljena prošle godine, ali nisam koristio pa je bila nevidljiva. I pre neki dan sam odlučio da napravim svoju stranicu, to jest da je obnovim. Kao što vidite, zadnji put sam objavio u maju 2017. Nisam je koristio jer, bilo mi je glupo nekako. Zato, od danas, kada objavim ovaj klip, od danas će se svi moji budući klipovi nalaziti na mojoj stranici, gdje možete da me kontaktirate, da mi šaljete poruke, da ako imate pitanja u vezi nečega, znači uvijek ću odgovoriti svima. I zato svi oni koji me prate, zamolio bih vas da lajkujete stranicu, kako bi mogli da vidite kada objavim nešto novo, jel? Naravno, ovo ću objaviti i na Facebooku, znači na mom profilu, jel? Imam novu stranicu, tako da lajkujte, puno će mi to značiti, a i vama koji me pratite, da možete jednostavno da znate kada izbacim neki novi klip ili šta već. Sve će biti na mojoj novoj stranici, jer generalno postalo mi u zadnje vrijeme glupo da šerujem klipove na mom profilu. Ono će biti kao privatni profil, a ovo će biti, znači, svaki youtuber ima, pratite svoju stranicu, što ne bi ja imao, jel? Tako da, ono što želim od vas je to da lajkujete stranicu i da budete aktivni ko što ste i sad bili, jel? Imat će naravno ovaj link u opisu, pa izvolite, jel? Tako da, eto, to je bilo neko kratko obavještenje i to je to, eto.